Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum mekendeshler. Bugün biz Moskva şehrinin Kazakistan'a girdi çıktığa gittik. Hazırkı vaqtda şu girdi çıktığa köp degen mekendeshlerimiz barıp kelip atышат. Ошондуктан кандай жол менен барып келет, кандай кыйынчылыктар болот, кандай оңойчулуктар бар, кандай жолдору бар, ошонун баарын сиздер менен видео обзор кылып келебиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Жолго чыктык, Кудай кааласа. Sen var Vanya'ya tapşırasınmı? Ya ben Ramoy aka. Ramoy mu? Ramoy men. Doktora çerez bolganda metallikte var, metal maşinaga salып. Endi Vanya degan kelmemiz var. Аксакал жакшы дуа кылып коюң эми, жакшы жет болалы иншалла. Sen aliginde kılmışsın. Kana omin. Daha güzel bir yol versin. Yesin hemen barıp bileyik. Camandan aliginde nime saptasın deydi o. Amin amin. Kana omin var diye. Allahu Ekber. Жолда гайлер токтоп документтерин баарын алып кетти. Чекеден токтоп өткөн границаны чыкканда. Кудай сактасын. Az tamaqtangаны келдик. Bu yerде да кыргыздардын кафеси бар экен. Карабачы, желектин өнүп турган. Жол азабы, көр азабы болду го бияга. Заправкага келдик. Заправка. Эко. Ойл дейбим, эмне дейт? Karegimdi caşta, baldarımdı taşta. Bağıt alıp jönödüm, bulsun oğul dönönüm. Aman olsam gelebin, meni kütkün mekenim. Salam sağa Moskva, köpkö meni karmaba. Ata enem jol karay, жалгандарга арбaba. Жаштыгымды sen urda, çok meni aldaba. Yıldızlardı sana, ırlarımdı cama. Bulut menen sırdaşıp, jamgır menen ırdaşıp. Ümitime çetenler, жүрөк soğut bat-bat. Salam sağa Moskva, köpkö meni karmaba. Ata enem jol karay, жалгандарга арбaba. Жаштыгымды sen urda, çok meni aldaba. На очередь. Озага чейин. Акыркылары почти 1 saat, экилерде кирип калат дейт. Мыналар түнү келишкен экен. Граница Перевская деп келдир.
Şunday gündürdü görüyorsunlar. Sağa gitsinler. Tak, Rusya'dan çıktık. Rusya ve Kazakistan'ın ortasında oturuyoruz. Saat 8'de gelip Rusya'dan saat kaç oldu hazır? 4 oldu. 4'te çıkıp dururuz. Buna ki Kazakistan'dan ötüp Kayra gelip Appak taşak Kayra Kazakistan'a girip çıkıp Kayra Rusya'ya giriş gerek. Yol azabı, gör azabı degen uşkendez. Haligi üçünmey kalattık mı? Muna жерде мына көк бутқаны көрдүңөрбү? Ушул жерден ар бир пассажирга 500 рубльден алат экен. 500ден şu беге берет деп. Ошо дегени мынакей разворот деп коет экен. Ушака туруш үчүн 500 сомдон алат экен. 500 сом бербегендер наркы экинчи катарга турат экен дагы. Ошол жерде кечке турат экен. Ошондой. Азыр иншалла кирип алсак, мына жака кирип алсак мынакей. Көрдүңөрбү? Ушундайынан айланып кетет экенбиз. Мынакей Казакстан границасынан чыгып, иншалла. Эми Россиянын границасына. Молда бир көрдүңөрбү? Мына ушактан баштап 50дей машина турат го. 50 машинаны ушу Россиядан өтсөк, кудай кааласа Москвага чейин 18 саат жол жүрүш керек. Так. Saat kaç oldu? Rusya'nın границасында турасың. Яқтан келіп мынакей. Биздин алдыбызда бир машина турат. Кийинки поток киргизгенде биз киребиз. Россиядан исламан өтүп алсак, андан кийин Москвага көздөй жол барабыз. Ana şunday границага чыгабыз десеңер. Шундай кыйынчылык, кыйын жерлери, оңой жерлери десем баары кыйын окшойт десе. Саламан. Россиянын границасынан кирип, Россияга кирип кеттибиз. Gündele gündele, yürüm